Jagwe song NGO kimi bang pukang wa jamek padapon. Inudin kan toksike barata sarbura afan karmude da jog romening hi afan rai komasai khetum kangnang pon. Ing denge thoman ja press laba hin pen kong ching sayame kang nipon. Chinthongan si advocate klembang kuben perang kiamai kepa. Kedam tang busik nipai ingko ara phom tiar ni kar biang long alu anong ka chethang klong tourism NGO Jagwe song ame thang kachechari arona tang pen kilik padopon si NGO ke Japon Japan bang phukimi kangwai mate election padopon lo. Labangso kiligalong ke haidona tumlake maipu ang hoy ki khibom Agustin temung matsi chahai ponthulo. Dun maipu King Jong Tiso Secretary mate chunbang ang hoy Robert Tiso si hai ponlo. Joint Secretary Charne Bepi Finance Secretary Digonto Inglang Organizing Secretary Lerbon Rong Pipi Publicity Secretary Mukur Hansilapen Office Secretary Bangke Harbon So Kramsasi hai ponlo. Difupen Rustom Rong Hang Report Malong News. Nejang kare banglong hamren arong supipen ka helo kilometer ke thom nok terang arong along inut chondro rong hangar taningkan toksike ba sarbura aphan romening hi po amunit aju apor mening habing pudam plaksi sarbura aphan bung dam thoramat kai bong penapan armut kang detlo laso aphik ka jui sirai komasai kheto aphan birta pachini sikiri aphan toilo laso tingsi wathat langso chengberi pu phoseng arong along an thek dam long si patumi bosik ni phain kore toksier ni rai komasai kheto mingnang poncheglo case number 10/2022 under section 448/506/302 IPC Pabon Ponse Hamren District Jalalong an thap dam thodlo remaining hi ar taning kaning koira pho amoni lapen karli tang chendor rong hangang bong thangnat kache bohong lapen kache sorsa alam kita abe lapen kecho ke jona son tame chepi seroi lapen karli tang chendro rong hangke karbi arona long tame burtimen ar pusi klem bom puse remaining hi asar burapen pherang kya thengno than pachini hamren pen rostaming ti report Malong News bangke hala rong hema sabra phan PC dam lot la sapon ka PTM ta thei gun de ni li di koton alam ten si ga binong het kupine nang litung kasini tuan teng koton alam de kula ka an alam kidung ke pulang kok ni li tha chini de ham ke bang we lok si wang popu yo yo ni nang de kok cha na para dam di lo hadak lang men so mindaran che ham hadak si de dun robol ke lo artiklu si de ni ma so koton na pon lok ka phi nang le ko pi lok ka cheni la so ka chi ko i lok ka nam thik ni li chini de ho na ni li ke ko the hadak son ta hu na li sup po ke pot wang ni pan si wang lo la pa no para ni li nang li ke bang dat budi bang pu ha di pu pon la ka ani li the gun de lu par ka frin long dun lo yat lo pine har bong bang busta nilita matha dun lo poisa pine pi dun lo la pu han lo pare nili chi ni de te tang te nang li su po pan non je lo long pon ko la su pon ke pon la long nang di ko pi lo tu ji ge nili tha pu thak chelu nili tha chi ni aprang pen ta order tu mane ko son non ino o ko ma ma ko son non tang ge chi pu ji ya a phang me thang thi ti hora university jir po jir pi pen la ke chi kyok ju bong ta thai gun de na ko hem ta bili bitung ta paka meu ke klem ke dam la kar mudda da bang ko teng ko pi ne aprang prang ka chelang slet da son pi ne do ma ve ni ai dom cái ta yo hor ok cái ta chura pe dina pe cái thi mà ti hala ta butmen ni tam tia ra ngai to thai pu pe ko pi ne hon the me son do ma ave ti ave thang ta ve হামৰেন থানাৰ অন্তৰ্গত নকটেৰাং গাঁৱত এটা মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছে এজন 70 বছৰীয়া বৃদ্ধ চন্দ্ৰ ৰংহাং বুলি মানুহ এজনক একেই গাঁৱৰে ৰমেন ইংহি বুলি এটা 25 বছৰীয়া যুৱক এজনে ৰাতি ঘৰৰ পৰা টানি উলিয়াই আনি হত্যা কৰি পলাই আছিল
তো এই সংক্ৰান্তি হামৰেং থানাত এটা কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে, এইটো আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 448, 506, 302 IPC এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল আৰু আমি কেছটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছিলোঁ। আৰু আসামীজনে ইয়াক বুঢ়াজনক হত্যা কৰি সি গাঁৱৰ পৰা পলাই আছিলোঁ। তো আমি ইয়াক বিচাৰি আছিলোঁ, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বহুত চ'ৰ্চ এংগেজ কৰিছিলোঁ। তো সেইমতে আমি যোৱাকালি এটা খবৰ পালোঁ যে উক্ত আসামীজনে বৈঠালাংচ থানা আণ্ডাৰত এই আপোনাৰ ফচেংগাঁৱত মানুহ এঘৰত আত্মগোপন কৰি আছে। তো সেইমতে আমি তালৈকে যাওঁ, গৈ আমি এই জয়সিং ইংহি নামৰ মানুহ এঘৰৰ ঘৰত তেখেতক এই আসামীজনক আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তাক লৈ আহোঁ আৰু আজি এই আসামীজনক আমি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ। মহামান্য আদালতত হাজিৰ কৰে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ। Wasing ipaing ko raner kep arni ada por phai kri sia por malom pen manja press club asai hemalong ingdeng ke thom krung ching sai ame ingnipon bangso manja press club ke seng ching la ke kedam tangan ingkan suri hini rang ko ra isi phai koni ajikloni phaing ko ra ke thom arni manja kedel farm IB along samahang pathek pondo lapen hala sohod mei phar pula ke dilip hansia phansi chedon sarpen pek pondo bons dame la so along alang le dilip hansia bang methang asai ka cheklem kangar pli rajok mei phar pu pen pasun ponsi puthoda parim kong chun bang mongol sing tia phansi chedon sar pen mei phar pekmon thulo meipo mongol sing ti kongchun bang probinson kro dun meipo amirson bilapen indrojit teron rapchun bang joysing senar lapen prodip rong phar dihin rimbang elvin timung joneson rong pilapen momita timung pi pachethang chun bang rajesh hansi hilson rong phar sanjit kisolapen sumitra teron pi saihem chun bang sarlong ki tokbi members abraham pisolapen sarlong tokbi nonamala amen kisung pona tumsi manja press kabalong ki mesen tawar ke banjia phan ar pudeng ponolapen rong robarlo kisung ke boydo analong tame kachirap kachito dunjia phan un anpen arja pon pobuta bangso amelong meipo mongol sing tia hin pen than pachinipon manja pen donation rong pi report malong news third executive kangni amai pedo polo tasela bangso third executive amai kangni along ke tom da son suryalam chingwai pen ke dam tang kwa ma ke klem nam nang ji la bangso ke papling nam de thek ke papling nam tong de the an non putha papling nam ji phasi pini chingma chi sa polo tase lan parda ako ke dam tang hot ke Presiden arpu kado ke cebak etlong setame Presiden abang silent do baglo alang li kopi aning kloy potong ni to mala bang sok manda press club a members do ala pan kita nang rong ni la bang chi dalo setame lang li pan ning ko dam la pugali alang li ta pina sai do kok kai po amasi ni to ning kan play ina rang long ke foundation data port an le bomlo abala amasi ni to kidam tan 22 arni second executive pang ni lo hala so se ni tum chingwai lo je ilitum la president kabinet president salede pen ke kamiklem ke chok chelo pen ke kamiklem ke lapon ki klem dam nangji long pen ke klem dam mune det po la pen pine kisung ke bolong sotame kachirap men kachirap pon thek det po la so members to ben la bang salam thewan lo wan pe si ilitum hala bang sorni machi ilitum arpu bang president la pen secretary la pen ke papleng nangji lo ilitum larpon lo la pen hala bang sorni ke larpon dam tong dikhe dim non ke ako pini sini tum lar pono nasi nili tum pini isi executive la third executive long arpu ke papling abangela no president la non manja press club long ningkan hini aboha phan president ke pang ni pon mate president ke pachu pon ke nili phanse jong pon lo nili men la ke morsing thi la pen ke general secretary la bang ke provinson kro la polang lian lo general secretary lo la pen ke vice president la bang ke amerson be la polang lian lo la pen ke akwa dun thu a vice president la bang ke Indrojit Teron la pen ke AJS Joysing Sinner AJS adun AJS la bang ke Prodip Rongphar finance secretary Elvin Timung la pen ke assistant finance secretary Jonison Ropi la pen organizing secretary Rajesh Hanse assistant organizing secretary Hilson Rongphar la pen public secretary Sanjit Tiso la pen assistant public secretary Sumitra Teronpi accountant Mumita Timungpi lapen office secretary labangke Salongki Tokbi lapen members bangini rapu pan thapono Abraham Piso lapen Salong Tokbi kasi la bangkre truck atun basi la kibang silang ni kanini ang bongke kichok che kiklen ponang si an namang tabe cirap situ ponpo lapen kado kabe kibang silang akisung lo tabe itu labang truck pensi
jointly pen je face pon po la pen ning kithe do je member samas tame labangso club also se pan tanon di pan ni ning kedo lo pini diletum labangso kating sai pon aputhat labang ke la pon si chingwai ti sai pon thai chalo nilin pen la pon si pachini thai chalo kardo Kedam tang bosika cikloni fain kora toxier ni ino centongan se advocate claim bang phan APHL salong women wing arpu claim bang ferita kram sapi pen karabok pon keduk de rada long pen tangka suri phokep ke hang bolam centong han se advocate pen puthot lamboy ka chipi pon thu nejang kare banglong hamren along supi judicial court along claim bang phu centong han se pen tharang ke amai kang ni pon kare banglong autonomous council pen MSC kile ke pado pon hot punja rong along ero stam kang bo pen ajok APHL si asong pen vote ke jok pona box ke phang no pon pen puthot repol ke pado thudet pen rai koma sai khia tum pen bang troka tuma phan ne pingnang pon cheklo case number 41/2022 under section 120/140/219/453/353/447/171 C/337/427/325/335/34 of IPC aron pabon ponsi rai koma sai khia tum pen bothat langso thana along pon detlo la sofi hamren judicial court along ankang saya phan ke wanga hod lawyer tum pen karju ponalam laki free advocate si kenang jima pulo bonta nangne niledom methang sit kiriji pupen inut chenthong han sia bang phan sila bang so asai ke paklem ji aphan pekon lo bonta advocate chenthong han sia phan kali kalang alam ben tangka ke hang thapu alam araboksi hamren judicial court athengno along dharna pado ponthula sofi niletom mamuni nangpa jok pinon niletom pinia ma che ponlong bek nangji po alam ke hang kataram pon pen advocate aphan nong no jo tekang bonta advocate chenthong han sila poson alam ne ke bok ke ning hon duglo putalam the chepaklang pon lapen labang so kes lapen bang trok amuni aphan ke pajok ponji asai along ke niletom ladak hamren judicial court along advocate claim bang phikedo anke odun dilo lapen chesong pipelo pota alang le tumpen kaching bai along lam the ripon pusi nang than pachin lapen alang liphan laposon karbok pon tabapot advocate chenthongan se pen lam hoi pipon bek ji pota pherang kya thengno nang than pachini don hamren ben rostoming ti report Malong News Karbiang long rat doan tu pan stambe abinong nili lapuson media long e ceklang iko e stame pini nang tu matheng do nang ceklang nang ko kathe bangke atumi nipai hingkor proxy ani nilipan puson isi alam ki klang do so lam the puthak sinili lam klar pipon ing tung lam klar pipon pe aprang nili kado we phanta labang so case aputhak detail pen khan pachini pon ing tung a case nangke klang i labang ke litum Karbiang Autonomous Council la kilik ke do ponan ni nipai narke bani punjab bor pathara polling station along ladak rubber seal imbodet po alam kia joine pen adak rada turpak pen abangso polling station phanghu pon igdelo lapen ke haladaga ballot box lapen ballot paper tame me kai pon igdelo lasoni matsi haladak police tumateng pen pulote tangte police tumta reng husu lo lapen ke polling officer tumtame kasiksa puponang lo laso joine si labangso punja ME school lapen LP school polling officers bahini atum bothalang so officers in charge athengno bothalang so police station athengno lang itum FIR isi lodge ponlo labangke bothalang so PS case number 41/2022 pusi bothalang so usi pen register ponlo adun thu labang so ni ematsi halabang so kachaplang andi malong sector officer pusipu alang li Bilas Bora SIF police alang li pen setame isibet alam hoi pipon tuiglo la si alang ya alam hoi dengpon pen alang li FIR dengpon pen bothalang so PS case number 42/22 a case register ponlo labang so case ka register pon sections lake 120B 143 294 152 352 447 171C 333 427 300 mi anilo nili kaddo ko be bang throka bang pho bang phula pe ne bang phi aphan kaddo be bang throka phan kelangji aphan kupipima code of procedure nili adap atumi tan li thaniklo laso phangani bhomkurua jo pensi nili kachi sikpon jo pangthang tokpon det puthora dap anda dap phang jirlo pen githur pe sini labang so belbon ke tokpon pang chengpon kaddo ko be pak flike pra narke 48 bail bonds nili ke tok
nili mitang un AC nili long nang cerap dun assistant tum tamen nili engage pono alang itum tamen nang tok dun nang cerap dun lo lapen ke for pai hinia poran si nili bel bonda joma pilong lo bel bon joma bo mahut bangso amuluk pen sapimar bang poke patung bang lo dak ko long suluk sodak tumon paduli lo dak dharna padu poli lo nili bangke arlo sido kot arlo alang litum fansi nili chisong pibom alang litum fansi nili la bel kapat jogji mate alang tumhan jail pen hem kapadam longji masih nili claim pibom lapu ang tan bangke nili fansi nangkang tonlok nili poisa endet pusipu nili poisa ke hang thap pusipu lason si alam ko nili pan pakla la pen ke nili hada kot arlo bangke nili pan kot long na julo nang klan tumhan ke kot pen release poke nang li muni tum kupi posi non ka protester la nili mang hada pakeng nulo la tum de lang botalang sorat bor pathararat punjarat tum kisung non ke phonai bangke kalili kalang la muni phanda pasik sakra la sila haya joini insam jin pen atum disi pananga ji tongi pansi bang posi nili rak pakeng nulo sitame da ang tanang lelo nili phan mane ladak la tum ka chesong alang tum ka protester bangke inud a advocate hanse sangho chinthong hanse alang li inut ki duk ke lagarat areng se asar primar atum pregnant lady budapu lapen ke sarpiru atum penta kupulma kipum nuwe pin atum penta 50000 paisa ka demand kusiku ajahak arondo court pen kisik lake litum belbon juma iknanji belbon pulatang te lang lifan kilang dun bang amuni donangji lapen hala kilang dun bang abang fu property mate সম্পত্তি pine secured সম্পত্তি donangji kali pulut elang li government employee job isi security court long joma ingangji lasoni bangke elitum arnikang sam 45 phone sitame alang li hemasortum lapusona lo chisik thekte damasi nilitum bel bona bangke joklong de telo det pen lo labangso akisung nang keklang niphai ingkora clear ni bang pokep asar primaratum dak nang chingrum lo sarpimar sarpiru dum tado alang itum nang cing rumah bangke kupi alam tepe nang ke bang ini labang nili ta pudak tekte sitame dak nang kace songa bangke birson terona pan lolong nai pusi lang tum dak bangso DC office long lang tum dharna dot lapen ke hala sorni nili ke thekdam long bangke inut bahini hala ke japon lin abang ki tum abang ladak kanigi pon ke chokche labang ge doke nili tum aphan ke the Food District Legal Service Authority bes nangke toy dak hala birson teron asa bura chewoju nili tum lapan chepon long nangji sita non la dak bangke judicial official satum cepatula pusi alang li pen kupot la bangke alang li kaniye bang chok chepik pusin li pudamji athe horphai pho ani kang sam horphai pho an ke court ke ingi ge kaddo weta litum karbiang long rat kaddo weta litum chini horphai kep pensilitum horphai kep rachitim pensilitum court chengi ji la pen ke horphai plira chitim an ke court ki judiklo lapen ke jongsi kupiniak emergency do ahemasor dum pen chepon vekji alang liphan ahem ki sungdo ve lasi ninje ponare arlo kupima ke do lake alang li than pon pamime to district legal service authority pen free legal aid pipon lota haimene lake alang litum aning ke hang majoka phanta dabi kuri reje nang tum free legal aid envek nangji alang litum aning ke hang nang litum free advocate tong enjima mate kumane thekmuchet remuchet anam ki pinang advocates enangji ma lake ahemasor tum aninge hang bahala ki phobe ka bang putum daninga la solam the muni liklar dak pen dak than pon iglo alang litum manda arjulo nang litum free legal aid advocate nangji ma alang litum si nang ne alang litum si nang ne alang litum si nilimitang advocate litum si engage si alang litum si pupon lo la pen ke isialam nili kapaklar pon tukang tung bangke la pulo nilitum atumita nilipulo nilitum ke private advocate nilitum abangke kadawe phanta nilitum thanon nilitum phan ke pine kam nampaklem lo pulute nilitum khala so teng isia nam endundu da sinang litum kado ka weke la solam chini ne data hai lang mene sita mene litum doctor long le se chelang da ba nang litum hemalong mistri kam le paklem sita hem kom pine hajira muni le chang sanang litum anam pina la so teng sini litum da bang phan ke claim pian nam la nilitum niputar lok dak kacokotay nang alam anam pin ini tunta isya fees ke enduno do lake nilide de manjok practicing advocate ta lake fees do lapen ke fees abang ke lapuan pu isya a limit ave majok ta
majok advocate ta kumane ke suri pho mane ke pharo pho mane ke pharo sibet enda de kumane ke alak le enda do mane ka khro enda do lake akes pe na kes ali akes ko son se ki sungma advocate bang ko son se ka chisik nang ma ko son se ka chi prepare nang ma kupia research ke claim nang ma lahai langdam at pen si advocate tumi si fees ki hang do la si nili tum phan la puson poisa nang ka dabi pu bangke lasona allegation ke man bangke la bangke nilta ning oilak binong lo la pen nili de inut practicing advocate phan nili phan na attack lo pini anut ka advocate phan attack attack alang lia personally le ka attack le thak la kaddo ko we ni tum la legal certainty pan se ka attack lo la bangke la si nili ning duk chapak lang lo la pen ke nili sitame kupia provision si dam nai ma nili tumta aina teng si dam nang kokpo la pen ke nili phan la publicly nili phan ake no nong no nang ke jo pot nili alang li phan defamation case tame nili file ji la pen ke civil suit tame nili file bek ji alang li kupima alang li ke claim chok chi join nili alang li against case file bek ji la pen ke alang li mu case pholo tangte alang li chini po la dak free legal aid long malong lima lang ta alang li bang phan klar dak pen than thek bo la si alang li phan satame puthot chuniri thuik lo nangli tuma phan si kato ko we rong rar ke nang chiki lo la si halak kalili alama bang ke nang tum rar phan एसी बिरता के में ओके जरा कोलात कांग पुपन वसिंग ने फाइन करे टॉक्सियर नि आरनी कांग संपर फाइ के थमा लम्पेन ओके जरा कोलात के मी कांग पुपन दिफो मेडिकल कॉलेज आदुंग चेकॉइन तारा लांगसो नंबर एसिका चलेंगा तोवारा दुंगसी कोलार के मी इंग पुपन लाबांगसा कोलार लंग के लंग पंजी आसन लके ब्रॉयलर ऑक लोकेला बोला पेन लांग ऑक तमे लंग पंजी पुता कुला की बिया हेम फतुम पेनंग थान पचिनी दुन दिफो बेन रोस्टम रंग हांग लांग पेन एडविनसन हांस रिपोर्ट मालोंग न्यूज ini si keceng lah tentum dak joko bahani keceng ro lapen ro parsto ke sini tum sini pon lo lapen ladak ke long ponji lake broiler lapen local ok lapen lang ok same long ponji lapen linkep pen malin khoan ken pete tum for sale ador city pon to tak anam jum het pen lapen kumani ong si hotel lapen kumani hem KNG lotang te nentum home delivery mate hem thon kok pen anam jum het pen nentum thon namji tangte la sok kulat kopi ke matha pen sinang ni tum kibi la so kulat ke nentum methang kuduma chali bomnang tumajo hem pen tami la non por ke hang beta chelon li the tangjong ma si di so bosi methang nadi la ko sap su methang chui phan kong selana phan si tempon lo ta adim bang ke adim bang ke lage near medical college anung malo lapen lag tara langsung number 1 tadi nili long malo चिंथों हवारों जंग फमिनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पलांग बुंग दे निजांगर बेंगलों लाखा के थम चिंथों एमसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो रोंग जंग फोंग MPHC के चलांग अहम सरनुम के बाकला पेन रिपेयरिंग क्लेम क्लेदरा जॉक नॉन बारला चला अपर मेडिकल ऑफिसर के दो दिम पेन चेंगलोक दवाई है कि बिया दिम अंता पलांग बुंग देत सी मान दवाई हाई हुई किपिया जे दिम अंता आवेदर लो आथे के आरुम 3,000 नुम के बाक साइदे लापुसन से रोंग जंग फोंग MPHC along किसो के चलांग जी आबेर होंगप्लांग अंता आवे अनपर ता एम्बुलेंस के नंग जी अंता एम्बुलेंस ता आवे लान चोता कली बारपी बारसो के दोजी अथाय अंता आवे लाबांगसो रोंग जंग फोंग MPHC along Rongjang Phong MPHC along cyclem bang ku bang pho dim bang ke thomatum si cyclem si chepa hem phu pon lo pini amri chen thong press ka ba pherang ke atum adim aklong an phumri dam si hala ka kiduk ki sunga puthak che char si birta ka pachedak ji afan la pen kare bang long tramas council sai ke klem atum afan ka pachini ji afan ching ki che than dam lo hala dak cyclem bang phu atum la bang so MPHC anso se ke pe mesen ji afan pin pura lo tame pipa jir piklo se tame sarkar atum ame ka wi la pen ano kang thong ason che plang de athe ke ningkan ke aprang pen ta pin pura lo pi bom lo pusi pharang ke angno che than pon la so long ateng bolotang te sarkar atum ke lang ke pangkre la dak se chini pami la pen thek dak lo tangte non het jong chin thong constituency pen MSC ke legal long ke hai dun abang ku avijit kro alang li kopia side deng ji mala ke li to aphan apor si e than pon po chin thong pen long ki bela pen bothat lang so pen khorsing teron report Malang News la pulo la arbe ke jang pulote do thai be pin lo hili ke hinat kali isierum na khali available ngri sob arbe ang selo ke lang bung si la ke nonta lang thedu dan lo nasi okola arbe ke jang ke do thai be chota kali lang sugida ra belang plus la suipa ra belang hem de methang lo chat kok nai methang si pesen na chilang nam po
sar mentune sar masih metang tang charkok nili metang dan sister tumlo lalu hema charkok ta nona anang sentik sunga por hot karbiang long termas tahun sila tanang tu kini kasih ni tiga la sola ma bang kacuning ri ke nili tum kan kep aprang ban lo keceng hala suhut penda kabi do ulang ha suben tok bom lo cuning sinon hejong da ko thonom thulo kabi la sugidar lo keceng nai ke la penda dang pitek the council sorta aprang ke nam tang yem medical yem handa botahini lo ke thondam allo lata long de dan ani kan kata merang tu cak bom lo kita main non ta cak tapi jadi lah tu sama ni betul la kapicak chun thekte keli pugi pudun mobile li ke employee pot lai in hong kok cholo avidate methang unan bori lo un an ke do joy lo nan son kusung di potum tum do ko polote ko son telang ko ni tum do tai do nasila da kabang ke ini state dispensary pot indoor system bang ke ni tum long bang ke ini ave nasi arja peter mana medicine lo dun lo lang lo lapo masih toy jui lo asap so pinesi indoor nahi pelote umpenai si toy jui एकल विद्यालय अभियान तुम्पेन टीचर ट्रेनिंग क्लोजिंग सेरेमनी आज में केदेंग पो जाफ्रा लांसो कल्चरल कॉम्प्लेक्स अलोंग इकल विद्यालय अभियान तुम्पेन टीचर ट्रेनिंग केम आज में देंग पोन गेदाम तांग वो सिग्निफाइंग कोरा हिनियारनी पेन पांगचेंग पोनसी वो सिग्निफाइंग कोरा नेर केबारनी केजुड आरनी हक पोन sonsi bangso me along me chari pon Mr. Singh Timung me pu HDP cluster la pen alhi sar paman pen Mr. Birendra Hanse district organizing secretary Mr. Vishnu Gold Treasure Silonijan cluster Mr. Santosh Biswa Karma secretary Silonijan cluster Mr. Rongbong Ronghang president Balipothar cluster Mr. Baburam Timung secretary Balipothar cluster atum chetong dun adun thu sar Singh Terang Balipothar cluster IC la pen harsing ingti is kar bianglong training IC atum pen patir pi ponsi bangso jai meng mesen pen paman pon sonsi Balipothar cluster HDP cluster Silonijan cluster lapen Dolamara cluster Pangrompet ka dukabe bang toxic bra hinia fight teacher atuma fan training ki pia jai me kedeng along mesen pen pachin pon hanjang langsung Rajib Sonrong pi report Malong News sia abhias words pula so mai nang dum pinian ke pajulo tang la so puthak nang le nang pachinin jima la non oivas borgo pu la oivas borgo tu gedam tang 22nd ni pen ke pajuji 1 tarigar nian pu kita pini se tum pajut koglo la bang 7 days verlo total ke hadi actually 10 days NG kusima thalo ta ko pine da kupene ki sung doko ma tum na 7 days an se pinian se pajut koglo pini bang ke homapon pulo homapon homaru pulo la tangte na tum jai mek esek long lang tu kopi pia son si kacethan kachimung pono nang le nang pachinin jima lada kala teacher tum hanan la non jete ekol bedala la teacher tum an hadi la tum han ke la ponsum ke hikhaniti puisi to pas kono 5 si so points hadi so points saputhak sila take kaching wai do la so points bange khas ke प्राथमिक शिक्षा पुलता माने ABCD पिनेरा के थानई तापे सेकेंड बांग के स्वास्थ्य हेल्थ बहुथा क्वेश्चन से हेल्थ के पामेनै मा क्वेश्चन से एहोगे प्राण के पामेनै मा लाहे पुथाग ला तापे थर्ड बांग के स्वाभिमान जागरण स्वाभिमान मिथांग क्वेश्चन बे से तुमता स्वाभिमान माने मिथांगता इसी प्राउड ने गदुनै मा लाहे फान है 4 नंबर बांग के ग्राम कने विकास पुला मिथांगा रंग क्वेश्चन से पा डेवलप नहीं मा ग्राम विकास पगला मिथांगा रंग क्वेश्चन से पा डेवलप सरकार पेन क्वेश्चन से सुविधा उम्मीद के दोमा लाया पुथा डॉक्यूमेंट शिक्षा पिलो पेन लास्ट बंग के संस्कार माने ला धर्म जागरण को पिने ने ला सनाहि ना क्वेश्चन से मिथांग धर्म में मिथांग की खांग थे के में लाया पुथा से इसी संस्कार लाया फांसी इसी संस्कार के पिलो ला 5 points aputak si tak training gitu. Tangke dama nang libang ke kopiar pulo nang libang nang pacini yun cima. Bang ke da Karbiang long bang is Karbiang long lo tema. Aprang ke is west ahutan ni lige son organizing secretary apus sido hai. District organizing secretary non bang ke ala west thadak pan apin ke is Karbiang long bang da west akene kesan apui organizing secretary apus son sido lo. Kiceng hutan ni sige bang la da mane beleg-beleg atau mana setiap kene
leader Tuhan wani pulo tunta por ave puma nega karbeng long do tu an sitanon election por man menutu mai metang DT doraman apor vedela hai tapi nili bange apor cipi thek o la pula hai ama sini le phan bange na hang selet le ulu ama sini le mangta wang selet le ulu la pula yo son sini li sila opening honta wang lo apenon paju de huta nili phan sina hang la man nili ta ningarong kan mai wang ji masih ini ke paju data lah paju data Tuhan isi ikat ini loh hai sonsi metang mau orang sedang pen ko sonsi nang tum tahu somarpan iluntikan pen ke khan thegi ma lai putaksi lah Tuhan pini ikat pinu tang te la so jai bek peneng si la person dak mange kedeng cenglang ma la sona jai mega training hisab ke Aprang kan dah doge dobom lah dah malam tahu hot pengge balik pothar do hot pengge siluni janda duduk lah pula hai nan lah pini japara langsung bang lah so dimbalong bang ni kebapan tu pining bang pathik lah hai ada bang ke lah si aningkan bang dah hot aprang dobom nan bang aningkan segmen se lah oi bhas borga bang lah teacher mati lah tu manta manusia mata ni tu malam pen bang asarjo kan asarja busi pupu hai lah se asarja tu man sarja tu man training itu so nike pa fancy nam bang ki pilo APHL se song saropothar constituency committee arpu kachelar o signifying koranar kep arni por phai hini rachiti ma por malam pen japra langsolong APHL se song tomar pu kachelar jai me kedengpa sonsi me chari pon baburam terang la penalohi pachini pon mohan rongpi anparta maya thepi amor kathar pensi jaipon sonsa lohi sarpoa man pen Mr. Rajan Timong APHLC Treasurer Central Committee Mr. Rajesh Tiso Vice President Mr. Longkamar B Central Committee Office Secretary Mr. Samson Teron Mr. Pranjal Pratum Chetongdo adun thu puthot mei phu baburam terang APHLC chun bang mohan rong pilapen amor kathara phan APHLC sahem chun bang lapen bang phokep sosia tuma phan APHLC executive members arpu pekwan anparta APHLC asong ke bang jia porsita kheilong ria phan cherai komdun ji lapen sik chedol ja kong pang tangji lapen anso se APHLC asong pang tangsi kalbiang long termas council chari long nangji puta alang letum pena kemang padupon hanjang lang subana jepson rong pi report Malong News Kopiah tesi pini nang tum ladak kacing rum nang lihin pen nang pacini dun jima ini nili tung kacing rum nang kok lah no ke damtang nili tung MSC karbingong Thomas Konsil la masa kilik judet pen nili tung kopiah tesi kerema la penon ke wangji ko son nili tung song ke pang tang kon ma la bakso lam pothar nili tung sing pothar constituency committee an executive amai ka chang kon lo la pala bakso mai long nili tung la so song ke klem dam pang tang kon je phan nili tung arpu dame chelar pon thuilo la pen thu nili tung la akimia members ta pen itu aku pon thulo tang te nang le kedam tang MC election hu nang le ko an ang deng masin nang le kerem dun la so putha nang le nang chethan pachidi dui ma nili tung kerem dun mane ni third ang deng third position bang isi ning tu kalam lo ning tu kalam bang hokter bang lo election nang li tung kadu beta chin lo no ko bang kadu we la bang ke arun reson si theglong lo arun re pusi puna ko yathema karbing lo dang long si ko ra throk masi la so party hai lablo BJP hai lablo pu bang la ke kali dia ji posila bang ke puthik lo la pen thu nili tung ada aku su pathar lo asabo vote kilong ke komdam char bang nili tung leadership ta men tung crisis du la rong la booth committee level la bang tu crisis thet tan posila bang tung kerami tangte nangli la non apong pen ke bata hinlo di election ke pathudun tangte aprang pen non kasap su mane koson lo ka improve mate nan long ar buyang chi po okdun a phai ke bada son chi thek pon long do ma do non du bang nang bat lo ke dam tang pen non do vote nang bat chalo la pen jasmet pen tuan la dak nai parem long ke la independent tu takalang lo las ni lia ha election aprang ko nang litung media ting utan li than lo athema la bang ke la national party tu bang ke alang tu ruling la national party ki chi pahai phan ke kai ke ta la regional phan ke parami phan ke independent candidate bang PDO OTT la lo la pen thu ako la ancho takali la hala ronga sar putung ta phan ta kala vote ki thaka kam ko na pakle mun thulang la puju hala tu ronga sar dung ta la tu bang ta ki camping bang la APSLC sirem dek ni la pupina yo amasi la ta kadu ko be ronga sar kali he aki ong dung ge nili tulong sinang kroy dun kadu be kali ta dhak la mane 20% bang arong asar tung bang nili tung APSLC against kem rong lo nili tung vote sinang thak dun de la tangte none phong kilik jongsi nangli liputang te hala sur ke chepatti doi rong nangli ke hayi phan hope do mamate ninge chit he doi ma
lake nili ke theklo teng bang non ningkan phopia ko la MSC election bang lage ni EPSLC si hai labi lapen la paro asu ke ongkong dim long bang uni de ji hedi stamela arleng UT diman bang hai labi lapen non ke bang jilang la MP election bang nil tunga ke ong dung gut pen su pathare pi haji lapen em plong ke le du ulang ki du ulang podim bang la no ili tung non hala borjana candidate tame Martina Kathar pila ta ki ong dung arleng PS an kena hai lablo ong pik pian kilong adu pik pian parunar kep ki jok adim long paru trok siklong hala BJP kilong devin pino tala parok asulong nang ke lepenge ipak le jok bang ve bhul bhal bena jok bang ve jola sonjo lanchot kali lang hala nilip long kami lason lo rest tiso ke hai kerem tala son lo arleng long an ke hai pik pian lo tame hala reng marong kili an bang vud long le pino la pujo la se la ka hala rengma community ting ta bhulo la ke $60 ronang ta chichi ni det ne rokom lo alang tu ma than piri nang alang la pen ili tunga khai da chepari nang la athema banga su ting chini lo la ke athema la regional party hai lu plon te tungke an wan kang bulo ili tungke reng dun elo bu chichi ni lor si ba la sum ke matha sil tuan funa pipi delu anta ili tunga bangke banga khai nang hai lu plon tang te ili tung an wan ing bu det ji pu bangke ili tung chichi ni lorda ba chini lorda chini delo ne ko pilone vut jok dun bomat pa hai dun tu bom la pujo la sinona du election na bang lage nilitung BJP ka arleng lek hai gali lage bangali pen bihari si ka hai pusi ki pudam lu athe mala tu party si afan se ali ke longi ke ili tung gali ta ili tung chini lorda la tung jok dun turong la pujo la sala sonon ke la arleng ili tung chithanang pansu si nilitung awareness kuri lang la pen nilitung APSLC ke rem dat ka jesang tomte khai afan longri long pan afan poni tu ajap thibji la pen anso se ke bang jilang arni nilitung anso se tami ke chisong na nilitung doji la pen ladak sul potharang kangalong non prabjin pen nilitung la women wing la pen youth wing da nilitung steng pon labjel pen full pleasure la pen ke klem pon pang tang kringje pen nilitung long rat ta do la pen la non nilitung long na ke kroy nilipana nilitung APSLC pan ke kroy sul potharong farukre troxia vote la so farukre troxia vote atung abang ke lage karbia khai reng nang ji karbia khai jok nang ji pulote litung la APSLC no khai data pan karjap thibia song ki chini tung nang yok lo la sla non ki chi ne pan anil tung at puchi pina chethan lo la bangkre troxi APSLC man ki jok atung inu ta pen farukre troxi la APSLC man ki jok atung pan litung pini chethan lo inu pen bang ini ki chethan je pan inu pen bang thom chethan je pan lalu te dili tung long bang ke inut pe si bang thom je than lo te nge 1000 pi ja thak dok la an sin tung parsip pon pin dam ke chenga nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta